A u ponedeljak, da. Imamo i u Nišu, naš prostor i Novom Sadu. Dobrodošli na našu svečanost povodom održane prve konstitutivne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije trećeg saziva. Koristim priliku da čestitam profesoru doktoru Dragoslavu Šumarcu na izbora za predsednika i Miloradu Miladinoviću na izboru za potpredsednika Skupštine Inženjerske komore. Takođe čestitam i novoizabranim članovima Skupštine Inženjerske komore Srbije trećeg saziva. Pozdravljam sve drage goste. I ja sam ovde pripremio jednu malu prezentaciju, pošto smo danas imali prilike da čujemo da u sazivu naše komore imamo 36, što je više od 30% dama, i da imamo 86 novo izabranih članova, pa jednu kratku prezentaciju, prosto da pokažemo šta smo do sada uradili. Osnovani smo 2003. godine, dakle sledeće godine u junu mesecu, 14. juna, proslavit ćemo 10 godina od postojanja i sada smo narasli na 25.000 članova. Dakle, jedna smo od, da kažem, većih strukovnih organizacija, ne samo u ovom delu Evrope, nego i u čitavoj Evropi. Kao što znate, članovi komore su prostorni planeri, diplomirani inženjeri arhitekture, građevine, mašinstva, elektrotehnike i ostalih tehničkih struka i imamo po ovom novom bolonjskom ciklusu i inženjere, odnosno bečelare, arhitekture, građevine, mašinstva i elektrotehnike i svi oni dobijaju odgovarajuće licence. Ovo su izgledi licenci, kao što dobro znate, na levoj strani, odnosno ovo je ovde licenca za diplomirane inženjere, odnosno to su takozvani masteri po Bolonji, zatim uveli smo novu ovu licencu za energetsku efikasnost i ovo je licenca za inženjere sa višom školom, odnosno za bečelare. Evo ga kako smo rasli polako od 2003. godine, gde je ukupno bilo 7.500 članova, pa onda 2004. narasli smo na 12.000, da bi sada 2012. godine skoro dostigli 25.000, odnosno 24.973 člana. Organi komore su Skupština, predsednik, upravni odbor i nadzorni odbor, ali smo organizovani po sekcijama prostornih planera urbanista i ove dve najmasovnije sekcije, to su projektanata i izvođača radova, u okviru kojih imamo i posebne podsekcije arhitekata, građevinaca, mašinaca, električara i ostalih tehničkih struka. Prva skupština je održana 14. juna 2003. godine u svečanoj sali na Građevinskom fakultetu i tada su po zakonu o planiranju i izgradnji dodeljenih 200 takozvanih nultih licenci i to nam je, da kažem, bio rasadnik za ovih 25.000 članova koje imamo danas. Među članovima komore tada su bili doajeni našeg građevinarstva, akademik profesor Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti sa licencom 001, pokojni profesor akademik Iva Antić i gospodin profesor Ilija Stojanović sa Elektrotehničkog fakulteta. Prvi saziv posle izbora koje smo održali 2004. godine je praktično bio posle prvih izbora, posle ovih nultih licenci, a onda drugi saziv je 2008. godine i kao što smo rekli, tada je izašlo bilo oko 10-12% na te izbore i održano ukupno 5 sednica. Predsednik komore u tom sazivu je bio profesor Milisav Damjanović. Izbori upravo koji su završeni ovde u proteklom ovom periodu sada predstavljaju zapravo treći
saziv i danas smo imali tu konstitutivnu sednicu. Šta je ono što komora ima kao svoje aktivnosti? To su pre svega permanentno usavršavanje članova komore. Mi ćemo zajedno sa ministarstvom u narednom periodu nastojati da uvedemo obavezno permanentno obrazovanje. To su komore kao što su lekarska, stomatološka, farmaceutska. Moram da priznam i oni sami priznaju da su se osnivali gledajući na nas, ali su uveli to permanentno obrazovanje i svuda to u Evropi postoji. Dakle, nove tehnologije, novi materijali, to sve mora da se prati i komora će sigurno zajedno pre svega sa univerzitetima i sa stručnim ljudima iz prakse i ministarstvima organizovati te kurseve. Više od 7.000 članova je samo u 2012. godini prošlo kroz te obuke. Pomažemo pre svega održavanje konferencija, naučnih i stručnih, a ovde imate ovde pano na zidu, zajedno sa univerzitetom iz Los Angelesa i sa univerzitetom iz Francuske Troa, organizovali i ovu prvu međunarodnu konferenciju o mehanici oštećenja, odnosno pre svega oštećenja konstrukcija, i tu je bilo prisutno oko 60 predstavnika, oko 60 zemalja, uglavnom sa svih kontinenata, od Australije pa do Severne i Južne Amerike. Jedna od aktivnosti to je i osiguranje od profesionalne odgovornosti. Svi naši članovi su osigurani do, kao što vidite, 1.695.000, što znači oko 15.000 eura, i mnogi naši članovi, dešavaju se i greške i u projektovanju i izvođenju, su koristili tu pogodnost da od Dunav osiguranja naplate tu štetu u iznosu od 15.000 eura. Svaki član komore ima besplatan pristup zakonima i propisima i ovde je, kako to kažu informatičari, maska na našem sajtu gde mogu da se svi zakoni i propisi koji se tiču naše struke besplatno dobiju. Posete stručnim sajmovima su gotovo prošli svi naši članovi, i u inostranstvu i po povlašćenim cenama, a besplatan je ulaz za sve naše sajamske manifestacije koje se održavaju u zemlji, ne samo u Beogradu, nego u Novom Sadu, u Nišu i u Kragujevcu. Da pomenem samo neke od ovih važnih sajmova, to su sajam građevinarstva, sajam energetike, sajam tehnike, sajam poljoprivrede. Omogućili smo našim članovima da nabave stručnu literaturu po povlašćenim uslovima. Pre svega tu imamo ugovor sa SMEIC-om, Savezom mašinskih i elektroinženjera, zatim imamo ugovor takođe sa građevinskom knjigom i sa drugim organizacijama koje izdaju publikacije koje su od značaja za našu struku. Sufinansiranje stručnih publikacija i skupova je takođe jedan od prioriteta. Imamo i sud časti, to sve komore imaju, dakle za one koji urade nesavesno neki posao i gde se pogreši, onda moramo da i kažnjavamo te naše članove, i jedan od razloga za što smo osnovali komoru je da moramo da reagujemo u tim situacijama, i imali smo, nažalost, slučajeve da u 7 predmeta smo oduzeli licence 12 članova naše komore. Uspeli smo od svojih sredstava, bez zaduživanja, bez kredita, da pribavimo ovaj prostor ovde u Beogradu, i s obzirom na ovaj broj članova, njegova svetost je primetio da ipak treba malo veći prostor da imamo. Takođe smo pribavili prostor i u Nišu i Novom Sadu, i sada dalje nastavljamo sa drugim regionalnim kancelarijama, pošto smo regionalno organizovali preko kancelarija u Čačku, Subotici, Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu, i tu smo, da kažem, u završnoj fazi. Od društvenih aktivnosti i angažovanja komore želeo bih posebno sa zadovoljstvom da istaknem da smo u periodu od 2006. do 2009. godine članovi društva za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru, i tu smo sa zadovoljstvom sa protoneimerom gospodinom Vojom Milovanovićem, koji je takođe danas sa nama ovde, sa gospodinom Acovićem, učestvovali u tim aktivnostima, i tu ćemo sigurno nastaviti i dalje da podržavamo saglasno našim mogućnostima. Takođe smo za izradu ikonostasa crkve Svetog cara Konstantina Velikog i carice Jelene u Nišu izdvojili sredstva za obnovu ikonostasa,
i na taj način skromno učestvujemo u proslavi 1300 godina od Milanskog edikta, koji će biti održan sledeće godine u Nišu. Pomagali smo pre svega obnovu oštećenih kuća u Kraljevu, oštećenih od zemljotresa, i porodici Račić smo donirali ovu ovde kuću koja je urađena po ovim najsavremenijim pristupima energetske efikasnosti, i to ćemo činiti i u buduće. Saradnja sa ministarstvom po svim pitanjima od interesa za članove komore je prioritet, pre svega u izradi podzakonskih akata, i tu smo pre svega sa Ministarstvom urbanizma i građevina, ali i sa ostalim ministarstvima, radili na pravilnicima. Poznati su ovi pravilnici o izradi tehničke dokumentacije, o centralnom registru planskih dokumenta, sa pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i tako dalje. To ćemo raditi i u sledećem periodu i to će nam biti jedan od prioriteta. Time ćemo pre svega stručno pomoći ministarstvima da donesemo dobre zakone i pravilnike primenljive, da što više investitora dođe u našu zemlju i kako bi naši članovi imali što više posla. Resorno ministarstvo nas je ovlastilo početkom 2010. godine pravilnikom da vršimo za ministarstvo administrativno-tehničke poslove u vezi stručnih ispita, i do sada je kroz te ispite prošlo 3300 kandidata, i to su praktično sada novi članovi Inženjerske komore Srbije. Takođe smo doneli 2 pravilnika po prvi put, ono što je već u Evropi praksa unazad 10 godina, za izradu elaborata energetske efikasnosti i pasoša. Dakle, naše zgrade, pored toga što mora da budu stabilne, čvrste, da imaju pre svega odgovarajuće ugodnosti za obavljanje poslova za život, dakle, s obzirom na temperaturu, na buku i na ostale ugodnosti, moraju da poseduju i odgovarajuće energetske sertifikate. To je ono što je Evropa uvela, i tu mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo već imali 2 obuke. Ovde je slika sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, gde je bilo 350 polaznika u aprilu ove godine, a sada u novembru mesecu smo završili takođe obuku za još 450 kandidata, i ukupno sada imamo 600 inženjera koji su osposobljeni da po evropskim standardima urade elaborate i energetske pasoše svih zgrada. Nastavljamo dakle dalje sa ovim procesom, a ministarstvo je već izdalo za jedno 10-ak firmi, pošto i kompanije moraju da potpišu taj pasoš pored licenciranih inženjera. Mi smo članica asocijacija inženjerskih komora, i to svetske organizacije WFIO i Evropskog saveta inženjerskih komora ECEC i asocijacije građevinskih inženjera Evrope, i tu smo na posljednjim ovim izborima dakle izabrali novog predsednika umesto gospodina Robla iz Austrije. Sada je Četomir Remec iz Slovenije, a sa gospodinom Hansom Urlihom iz Nemačke i sa Lecner Hajsorogom iz Italije, i moja malenkost je izabrana za potpredsednika, tako da ćemo imati i podršku evropskih inženjera i pre svega Brisela u ovim našim aktivnostima. Na kraju samo da kažem da ćemo u narednom periodu, pored ovog što sam rekao, da ćemo imati dobru saradnju sa svim institucijama državnim, sa našom Svetom crkvom, da ćemo pre svega voditi računa o položaju svakog našeg člana, da ćemo voditi brigu, da ćemo probati da uvedemo i ono dodatno osiguranje za sve naše članove, to životno osiguranje i penziono, i da ćemo kroz ove naše aktivnosti pre svega povećati uticaj na samu vladu, na resorna ministarstva, pre svega nudeći pomoć u onom delu koji predstavlja struku.